Ингээд бичсэн байна харж байна уу? Шууд AI-г авчруулж байгаа. Хаалт сургууль AI юу мундаг. Тэгээд одоо AI хөгжүүлэх нэг байж байна. Миний ярьж байгаа шууд авчруулж штэ харж байна уу? Тэгээд удаан ярих бол маш сайн авчруулж байгаа гэж. Удаан ярих бол. Тэгээд хаалт сургууль AI-сан дээрээс одоо сургууль сургуулиуд хичээлүүд хийсэн. Сургууль болтны бүх аймаг сайн гэсэн үг биш. Одоо тодорхой аймаг сайн аймаг байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр бид нараас хүмүүсээ явж дараагийн нөгөө ирээдүйн боловсон хүчнийг бид бэлдэх хэрэгтэй. 자, 비와서로 하세익 сургуулийн юуны одоо солонгос хэлний за яг тэндээ ингээ гараад ирж байна те профессор гэсэн байна профессор байна. 지금부터 스타트 제주 앵커 사업가 연계된 몽골 옴두 고비주 공식 방문단 교류 행사 초청 간담회를 시작하도록 하겠습니다. За, яг одооноос эхлээд Jeju Hasaik сургууль болон Өмнөд аймаг хоорондын уулзалтыг одоо эхлүүлж байгааг эхлүүлж байна. Эндээ шууд авчруулаад хараад. 바이사. 오늘 행사는 환영사와 참석자 소개에 이어서 제주하나대학교 그리고 교육과정 소개가 있고요. 외국인 유학생 유치 지원 프로그램 주요 교육시설 투어 기념 촬영 등으로 진행이 될 예정입니다. 자, 특히 오늘들이 고집부리 봤어. 다 보는데 танилцуулъя. Тэр өнөөдрийн хөтөлбөрийн дараалал нь гэх юм бол ая төрсэн ирсэн зочдыг танилцуулах, дээрээс нь үг хэлэх, мөн одоо хаалт сургуулийн танилцуулга, хаалт сургуультай чухал одоо бол газруудаар танилцах, тэгээд хамгийн сүүлд хэдүүл амттай зураг авах гэсэн юм дараалал даваа явуулах юм аа. Тэгэхээр хаалт сургуулийн гол чухал одоо сургууль ангууд тэгээд гадаад оюутны тэмдэгт авах талаар гэсэн гээд тайлбарлах юм байна. 공식 일정이 다 끝난 후에는 이 건물의 1층에 있는 저희 학교 레스토랑인 더 커먼스에서 오찬을 함께할 예정입니다. За, тэгэхээр өнөөдрийн үйл ажиллагаа маань бүгд дуусахгүйд нэг давхар болохоор The Commons гэсэн одоо ресторан байгаа. Тэгэхээр тэнд хэдүүлээ өдрийнхөө бас зоогийг барих юм аа. 먼저 몽골 옴누구비주 공식 방문단의 제주 하나대학교 방문을 환영하는 말씀을 듣도록 하겠습니다. 환영사를 해주실 신의경 제주 하나대학교 국제교류 부총장님을 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. За, тэгээд зочид төлөөлөгчдийн Jeju хаалт сургуулийн хүрсэн ирсэн явдлыг талархаж хаалт сургуулийн олон улсын харилцааны дэд захирал шинэ хэвээр та бүхэндээ мэдчилгээ төвшүүлж болно. 저는 방금 소개를 받은 이름은 신의경이고요. 우리 제주 한라대학교의 국제교류 부총장을 맡고 있습니다. Би бол одоо түрүү танилцуулсан хаалт сургуулийн олон улсын харилцааны дэд захирал шинэ 이경 байна. 먼저 아름다운 제주를 방문해주신 몽골 옴누고비주 공식 방문단 여러분을 진심으로 환영합니다. За, тэгээд юуны түрүүнд болохоор үзэсгэлэн Jeju арлаар бүрдсэн ирсэн Өмнөд аймгийн албан ёсны төлөөлөгч та баярлалаа. 역사에서 다 아시겠지만 고려와 조선시대에
우리 몽골의 말 문화가 제주에까지 이렇게 영향을 미쳤고 지금 현재 제주의 말 산업에도 많은 영향을 끼치고 있습니다. За тэгэхээр одоо та нарын чусааны үе буюу одоо бүрээгийн үед маш олон морд одоо жижиг ирж байсан. Тэгээд энэ түүхийн хувьд ч гэсэн та бүхэн маань мэдэх болоо. Тэгэхээр энд морины соёл бол одоо манай жижиг бол дээр байна юм аа. 이게 맞는지 모르겠지만 사실 제주 말도 그렇고요. 제주 사람 저희들도 몽골 사람하고 너무 비슷하고요. 또 돌하르방 여러분들 그 공항에 들어오실 때 돌하르방 보셨죠? 그 돌하르방의 모자도 몽골 모자라고 얘기를 들었습니다. За тэгэхээр энэ бол одоо бас үнэн зөвүүдийг би сайн мэдгүй байна. Гэхдээ одоо Jeju хүмүүс бол одоо хоорондоо их төстэй. Тэгээ та хэд манаас ингээд онгоцны буудлын дээр буугаад харсан болов уу гэдэг чулуун өвөө байгаа. Тэр өвөө маань болохоор энэ малгайтай. Тэр малгай манаас одоо монголчуудаас хөгжлөж ирсэн гэж ярьд юм аа. 제가 알기로는 한국과 몽골이 1990년도에 수교를 해서 지금 36주년을 맞이하고 있는 걸로 알고 있습니다. За тэгэхээр миний одоо мэдж байгаагаар бол Монгол улс болон Солонгос улс маань одоо хамтын ажиллагаа эхлүүлээ 1990 оноос хойш буюу одоо 36 жилдээ одоо 46 жил болсон юм аа. 네, 오늘도 이렇게 시의원님 그리고 이렇게 뭐 관계되신 분들이 와주셨는데요. 지속적으로 관계를 발전시키는 데 있어서 굉장히 저도 기쁘게 생각하고 있습니다. өнөөдөр тэгээд одоо манай зөвхөн сүмийн бүхий дараагаар төлөөлөгч нар бас ирсэн явдлыг бид бол одоо ихээр талархалтайгаар хүлээж байна. 저는 몽골에 2번 다녀왔습니다. За би бол одоо Монгол 2 удаа очсон. 2013년도니까요. 벌써 10년 정도가 지났는데요. 자, 2013 онд очсон одоо ингээд бодоход 10 жил өнгөрсөн байна. 그때도 대학교이기 때문에 몽골에 있는 폴리테크닉 커리지 PTC의 건축학과 교류하고 마르가드 유니버시티의 유학교육과 그런 교육 추진을 위해서 한 10년 전에 몽골을 다녀온 적이 Тэгэхээр 10 жилийн өмнө очсон болохоор Монголын Барилгын коллеж гэж байдаг тийм ээ. Политехник тэр болон манайх гэсэн бас одоо энэ юуны оюутан явуулдаг юм сүнхлийн институттэй хамтарч ажилласан юм аа. 다만 그 교류가 지금까지 좀 잘 이어지지는 않았지만 다시 오늘 또 이렇게 몽골에서 귀한 손님이 오신다고 해서요. 제가 몽골에 갔을 때 너무 그 따뜻한 환대를 받았던 기억이 있어서 오늘 아주 짧은 시간이지만 그래도 정말 여러분들이 우리 대학에서 정말 이 따뜻한 정을 느끼고 가셨으면 하는 바람이 있습니다. За тэгэхээр өнөөдөр бас ингээд маш чухал зочид маань ингээд үргэлжлэн ирсэн байна. Тийм учраас би Монгол бас намайг бас сайхан халуун дотноор одоо хүлээж авсан юм маань надад байна. Тийм учраас та бүхнийг ч гэсэн би тэгэхээр одоо чиглэлээсээ дахин хүсдэг. Дээрээс нь одоо энэ нөгөө ажиллагаа хоёр сургуультай хамтын ажиллагаа хамттай тэгээд одоо бичтэйгээ. 네, 그리고 6월 달에는 서울에 있는 제한 몽골 학교에도 우리 제니를 통해서 다녀온 적이 있는데 한국에 또 많은 몽골 학생과 또 이런 그 주민들이 살고 있습니다. 특히 제주도에도 말 서커스단의 말 기술을 포함해서 여러분들이 계신데요. 앞으로 더 많은 몽골의 우수한 인재들이 저희 대학에 올 수 있도록 오늘 대표단들께서 많은 관심과 지원을 해주시기를 바라겠습니다. За тэгэхээр зургаан сард болохоор бид бол сүүл дээр Монгол сургууль дээр бас Женитэйгээ хамт зочилсан байгаа. Тэгээд сүүл гэхгүй одоо Жежүүд ч гэсэндээ одоо морин цирктэй гэх юм уу монголчууд бас маш их одоо ажиллаж байгаа гэж бодлоо. Тэгээд та бүхнээр дамжуулаад манай сургуулийн бас олон хүүхдүүд илүү сайн мэддэг болох бай. Тэгээд бас олон хүүхдүүдэд та маань бүр болж бас энэ олон хүүхдүүдийг сургахад туслах байгаа гэж хэлж байна. 제주 한라산도 마음에 드세요? 자, 제주 한라산 сургууль танарт маань таалагдж байна уу? 아무튼 우리 좋은 시간 되시길 바라겠습니다. 자, 대사님에게 사랑 자기 상호 보여드려 주세요. 네, 다음은 저희 몽골 대표 방문단을
인상 말씀이 있겠습니다. 자, 되게 문이 달아나. 오늘 먼저 doktorasını hanım durum değil mi? Hanım durum yaptırız. Change tem atração da justiça da Deus. Aí está na indústria da nossa próxima indústria poder nosso papo para jogar. 자, 그리고 2026년 7월 24일 오늘 이제 우리 문고비 주 방문단 이거 읽으면서 엄청 모든 분들에게 너무 감사드립니다. 자, 제주 때도 농가들도 무슨지대스 사이다스 때 그때서 한대자가 있는데 제주 문제 자체에서 농가에 적시가 다른 식으로 사업문에 가는 게 문제가 없는 데 예술수 베이트가 자, 이제 문골 그리고 이제 또 한 가지 강조하고 싶은 게 있습니다. 우문고비라고 하는 게 이제 남쪽에 있는 되게 남쪽에 있습니다. 우리는 몽골에다가 개발과 여러 가지로 도움을 되는 이런 장군의 그 후예들이라고 생각하시면 됩니다. 국내 모든 이제 의원님들도 여기에 조금이라도 도움을 되고 있습니다. 그것도 오늘 강조하고 싶습니다. 농가의 자신들 제주 문제 자체는 화공 말씀들이 있다고 사실은 학교에서 우리 설명할자 자 인출됐을 학교에서 사실은 우리가 인도서 불배로 가서 이렇게 저 프로스마로 보고도 인도서 거기까지 아무 부분도 없이 방법으로 정말 지대치게 보고 그런데 학교가 이제 그 사람들 보고 왔습니다. 그것은 아무것도 자, 그리고 이제 우문고비 주지사님 그리고 이제 제주도 도지사님하고도 이렇게 같이 이제 하시는 교류가 있고 이 교류가 또 잘 되길 바라고 있고 그리고 오늘은 15명의 의원님들도 같이 오셨고 여기는 이제 섭더와 오늘도 대표하는 이런 분들과 오늘은 이렇게 같이 왔고 앞으로 좋은 교류가 되기를 바라면서 우리도 이제 우리 말이 빠르고 이렇게 해서 AI가 따라잡지 못하고 있을 것 같고 근데 제니 씨는 또 동력 잘하고 있다고 이렇게 믿고 있습니다. 네, 농가는 적도성도 우리 다음에는 제주에 갖다 놓게 이제 선수좀 많았으면 좋겠는데. 그 제가 제주도 면적을 이제 마을이라고 할까요? 마을이 있고 그리고 이제 170만 마리가 있어요. 네, 동물들이 이렇게 살고 있는 이런 작은 이제 군이라고 생각하시면 됩니다. 아까 저도 저런 작품은 뭐 갑자기 알아본다고 그저 저도 있지. 그래 우리 다음 대리 제리로 이번에 아이주 지는 지금 되게 무슨 화학의 그 아이주 시대 저스포트 시대 지금 팀만 하다가 아까 저도 많아 우리 이제 시민들은 이제 동물 가축을 기르면서 살고 있고 그리고 이제 위치가 울란바토르하고 이게 우문고비 사이에 있는 이제 있어서 뭐 이렇게 호텔이든 뭐 이렇게 식당이든 여러 가지로 좀 이렇게 좋은 위치라고 말씀하고 싶습니다. 이런 것만 그게 왜 무슨이야 변소니까 이거 봐서 도서는 인도서 어디다 도서 앞에 동가가 저는 이제 저를 또 소개하겠습니다. 저는 이제 척터워 국내 2회 이장님 이제 톡스파트리라고 합니다. 그리고 우리 이제 척터워 국내 이제 군수님이 5월달에 방문하는데 우리 이제 보 군수님도 여기 와 계십니다. 의원님, 네, 그리고 이분은 또 몽골에서 명예 이제 몽골 우측만 이렇게 보시면 honor 뭐 이렇게
나라가 얼마나 라고 역시 이렇게 상을 받아요. 거기에도 이름도 자랑당 그리고 의원님도 자랑상, 또 이 의사이고요. 거기에도 그리고 우리 이제 학교 의사, 네. 나 밑에 거기에도 박사 그리고 또 의원님, 박사 작성자로 거기에도 제일 같더라. 자 이제 의원님 카드, 자 이 네. 그 전체 이제 뭐 담당자님. 대매가 꼭 확쳐서 맞다 거기에도 그 앞으로 그리고 이분은 또 이제 낙타를 많이 키우고 있고 그리고 의원님이셔요. 네. 알로 맞춘 속도가 얼마나 우주도 많아 아무니까 잠깐만. 자 그리고 옆에도 우리 이제 척도에 빨간 영수라고 있어요. 또 유명해요. 그거를 또 키우고 있는 우리 이제 분이시고 의원님이에요. 거기에도 문구상 그리고 또 의원님 네 회계사예요. 자 만화 비즈니스들은 마음에 한 달지만 1등이가 저도 자 그리고 우리 항상 교류하고 있는 의원님 1등 발씨가 교육 있고 아 비밀분들 그때 다 오는데 그리고 이 오문호비 주지사님과 이제 제주도 도지사님하고도 이제 이미 교류하는 것들도 있고 해서 우리 석덕원 분야 학생들도 한라산 교육도 이게 여러 중요한 이제 전공으로 양성할 예정이고 우리도 거기에 도움을 될 것이다. 선물이 있어가지고 되게 작은 선물을 먼저 이제 좀 네. 우리 팀은 좀 소개를 하겠습니다. 저희 국제교류차에서 같이 다 애쓰시는 분들인데요. 자, 이 모습만 서로 목대는 어서오세요. 기자님이었다. 근데 지금 이 모습은 어서오세요. 교육원의 박혜서 원장님. 자, 이 공간 서로서 학생이 정신이 동물장할 때 길 동의 맞은 작을 봅니다. 가상스럽고 사원이 비슷비슷 안 나고 비슷비슷 서로네. 외국인 유학생 지원 센터가 있는데요. 우리 박동준 센터장님이십니다. 자, 그리고 갖다 더유 도사 도움이 돼. 자, 그 동의 뭐 하라 작을 박동준. 자, 이거 비슷비슷 약속을 그 되듯이. 자, 이 건데. 그리고 전에 우리 한국산업인력공단의 경기도 지부의 진장부지사 어쨌든 외국인
болохоор өөрөө комьюнити аймаг одоо ажиллаж байсан. Тэгээд нөгөө гадаад ажилчдыг авах талтай ч гэдэг нь тэр төслүүдэд зөндөө ажиллаж байсан. Тэр ийм их туршлагатай манаас ажиллаа. 자, 그리고 그 옆으로는요, 우리 국제교육처의 김한범 팀장님이십니다. 자, 그림에서 어떠세요? 우리 아까 아시던 팀 한번 봐요. 우리 옆에는 우리 한국교육원의 강영 팀장님. 자, 그리고 부장님들 그림을 아까 잘 치는데. 이제 소개시키면 중국인인데요. 우리 나중에는 무슨 학생이 졸업해서 우리 국제교육처 직원이 나오게 돼서 바라겠습니다. 자, 생일이나 친구만나서 우리 기특해. 자, 되게 만나 아까 어울린다 치서 익산 어울린다 우리 팀 бол ингээд надад ярьцгаа гэвэл Монгол оюутнуудаа харилцаад ажиллах боломжтой шүү. Энэ нээлттэй байна. 그리고 저희가 중국 정부랑 하는 사업이 있는데 공자학원의 우리 좌경자 팀장님입니다. 아, 그리고 만나서 기타 PT에 리스트에 байдаг одоо 팀 그리고 저희 한라대학은 국가 프로젝트를 많이 진행하고 있는데 오늘 이 행사를 또 주관하게 되었는데요. 우리 김가인 팀장님. 자, 그리고 만나서 학식 어서오신 төслүүдийг одоо хийдэг ийм одоо сургуулаа. Тэгэхээр өнөөдрийн бас энэ үйл ажиллагаанд ч гэсэн хариуцж ажиллаж байгаа манай Ким Каин одоо ахлах ажилтан байна. За, 우리 одоо дүнсгий. 외국인 유학생 지원센터의 이용훈 팀장님. 자, тэгэхээр одоо гадаад одоо оюутнуудын бас туслах төвийн ахлах ажилтан байна. 학자니 동의할 치요. 그리고 오사랑 선생님이십니다. 자, 오사랑 선생님이나. 그리고 어쨌든 저 뒤에 영상 열심히 찍고 있는 팀도 다 우리 패컬티의 수업입니다. 아, 그러면 편이 같은 거 이렇게 돌아와 비슷하게 다 오로 보시면 가르치죠. 대리 홍보스만 직접 만나다 어서 알자니 아까 도비 방에 나가마. 사실 오늘 총장님께서도 원래 사실은 지금 스페인에 출장을 가셨기 때문에 내일 돌아오시거든요. 어쨌든 제가 오늘은 총장님을 대신해서 여러분들을 이제 잘 모시겠습니다. 감사합니다. тэгээд манай сургуулийн ректор маань бол өгд та бүхэндээ уулзах хүсэж байсан. Даанч одоо Испанд одоо ажлын томилтоор байгаа явсан байгаа. Тийм маргааш ирэх учраас би өнөөдөр ингээд төлөөлөөд ирж байгаа шүү. Баярлалаа. За тэгээд бүгдээ та бүхний үлдээ ирсэн аваад ингээд баярлалаа. 그리고 저희가 지금 57주년 1969년에 설립해서 사립대학이고요. 57년생입니다. 자, манай одоо сургууль маань 57 жилийн тааллаа зорчж байгаа ийм сургууль байна. 자, 이거는 타임캡슐이에요. 타임캡슐이고. 자, энэ болохоор 타임캡슐 байгаа. 100주년이 되면 이거를 개봉해서 저희의 여기에 묻혀있는 미래 비전이나 선물들을 다 공개를 해줍니다. За, тэгэхээр энэ болохоор 100 жилийн аймаг бидний нээх юм аа. Тэгэхээр ирээдүйдээ зориулсан бидний бэлэг болохоор энэ дотор одоо хадгалагдаж байгаа юм аа. Бид нэр time capsule. Энэ үлчин. 넘어가겠습니다. 자, 나가는 것으로 아까 가시지. 한국에서 다 보셨기 때문에 그냥 저 옆에 보시는 분이 저희 대학의 총장이시고요. 김성호 총장님이시고요. 금융 있으시고 금융학장. За, дөрөв бид нар болохоор сургуулиудын департаментуудын ерөнхийдөө мэргэжлүүдэд нэлээд харьцуулсан. За, энэ хүн маань болохоор манай сургуулийн 저희가 학생 모집을요. 아무튼 한국어, 코리안 트랙, 잉글리시 트랙으로 뽑고요. 그 다음에 인턴십, 그 다음에 워크 앤 스터디 일과 학습을 같이 할 수 있는 과정. 네. 그 다음에 푸프라스프 같은 듀얼리블리 과정을 지금 추진하고 있습니다. За, тэгэхээр манай гол зөвлөгөө гэх юм бол солонгос хэлээр бүсгүүл англи хэлээр бол сургуулиуд явагдаж болно. Энэ трак яаж нэгийг сонгож болно. Дээрээс нь болохоор ажиллагаа сурах боломжтой анги байдаг манайд. Дээрээс нь болохоор
хоёрдын нэгдийн хоёр ч гэдэг юм уу ийм бас хөтөлбөрүүд байгаа. 그래서 앞으로 그 현지에 많은 학교와 학생들을 좀 이렇게 연계해 주시고요. 우리 김병희 대표님 제니 통해서 저희 대학에 우수한 인재들이 많이 올 수 있게 해주시면 좋겠습니다. За тэгээд цаашдаа манай сургуульд ч гэсэндээ хэмжээ захирлын юм уу одоо тавтнаар дамжуулаад ийм шилдэг ийм оюутнуудаа сурагчдаа бас манай сургууль руу явуулаарай сургаарай гэж бас тавтнээсээ хүсье. 플러스 2도 좀 그래서 플러스 2도 되고요. 3 플러스 1, 1 플러스 3. 자, 모든 이팅 гэсэн бас юм хөтөлбөр байгаа гэж чинь. Монголд нөгөө холбоотой юунууд манай болохоор маш олон төрлийн хөтөлбөрүүд байгаа. Энэ хөтөлбөрүүд маань болохоор жишээ танилцуулах бол нөгөө юуны санхүүгийн мэрэгчлэн хүмүүс зориулсан одоо хөтөлбөр байна. Өөр хөтөлбөрүүд нь ихэнх нь хүүхд маань эцэг эхчүүдтэйгээ оролцох боломжтой кемп хөтөлбөр байдаг. Энэ харчаа дээр ээж автагаа ирээд оролцох боломжтой хөтөлбөрүүд байдаг. Тэгэхээр боломж олдволоос та бүхэндээ хамтарч энэ хөтөлбөрийг хийх сонирхолтой байна. Эцэг эхчүүд нь хамт ирээд 이것도 이제 연수 과정이고요. 넘어갑시다. энэ ингээд төрөл бүрийн 국제 зөвлөмж 포럼도 маань 국제 포럼도 하고 있고요. 주 대학과 그리고 연구기관들과 많은 다양한 국제학술 포럼도 괜찮아요. тэгэхээр олон төрлийн олон улсын форумуд тэгээд ийм зүйлүүдийг бас хийж байна. 넘어갑시다. 네, 이거 학생들 캠프 모습이고요. 그다음 저는 이제 오늘 명함도 다 드렸지만 학교에서 이렇게 국제교류 업무도 담당하고 있고 사실 저는 이제 중국에서 유학을 했고요. 자, би түрүүн та бүхэндээ бас өөрийнхөө нэрээ үзийг өгч танилцуулсан. Тийм боловч энэ дээр дахиад миний танилцуулгад би бас одоо хятадд төгссөн. 그다음 제가 이렇게 자, 우리나라 비 유튜브 유튜브 때 채널에 월드 커넥터 시티라고 해서 이렇게 채널을 운영하고 있는데 오늘 이 방문단의 행사도 제가 잘 기록으로 남기고 편집해서 올리겠습니다. 여러분 여기 들어가셔가지고 World Connectorship гэдэг YouTube пэйж үүрэгтэй. Тэр өнөөдрийн бас үйл ажиллагаа маань сайн эдитлэгтэй тэгээд одоо миний YouTube сувгаар авах болно. 명함 뒤에 보시면 QR코드로 들어갈 수 있고요. 자, нэрээ усны арчтай QR код байгаа. QR-ыг уншуулсан бол бас зэрлэг холбогдоод орчихно. 여기에는 제 얘기보다는 저희 학교의 이야기, 우리 학생들의 이야기들이 많이 들어가 있습니다. За, тэгэхээр ийш ороод үзэх бол миний зөв хувийн одоо ярианаас биш манай сурагчдын оюутнуудын сургуулийн талаарх одоо мэдээллүүд маань маш их байгаамаа. 많은 관심 부탁드리겠습니다. За, та бүгдийгээ бас орж үзээсэй гэж хүсэж байна. 제가 그래서 일본 인터뷰를 하고 있는데 시간이 된다면 이따가 우리 대표님께만 하고 인터뷰를 하겠습니다. За, тэгээд та хэд цаг байгаа бол бас ингэж нэг хүн маань интервью өгч болох шүү. Асуулт хариулах бас гоё юм дээ. интервью өгч болох гэж байна. 자, 이렇게 간단하게 소개를 드렸고요. 지금 이제 시간이 많이 지체돼서 간단하게 우리 다 같이 분명 소개하고 내려와서 디지털 좀 보고 За, тэгэхээр одоо бүгдээрээ тестээр өрж байна. бүгдээрээ 거미즈 파이팅! 자, 두 번째, 자, 제자가 파이팅! 됐습니다. 감사합니다. 네. 어떻게 간발. 간발. 몽골리아 더더. 더더 더더. 더더 네, 찍습니다. 인사 한번 해주세요. 영상이에요, 영상, 비디오.
look.